obi anim Ghana say ma bobra ma gitini e na amanfo kra na ekoma me nti de meka nyina ne say atwuma ye say di fudwuma ne ye nti na bibi chia me de ma no tum e na me yira woda machi no me bu no pa nti me nwu ma ware ye mpa ho fi nti na me true challenge na ma sa brante no na de okofa bato ho se oba bi da ho na de me pa chopi sa no kura na me nye bi da o ma ware yim aya sa kwa me mpe Odifo se me da ha mo ba tena mo so me pa me yefunu Odifo nto bwase o pa kire se eye video a Egwe e de aba abonten enye wa anya mi na wo manim na sa de so obi oni phone so okay on se sexy films na pono no na you two na my face was not shown okay enti ko fa de wani mu wo mu na me kura no obi e na obenya sa me oba dem me ko da bi da never in my life will I do that. Akwaba shonko enkomawa wo hwe me sabre e wotu magin HSO na se de mo amonim no muni aba epieskapa meji madwa se de na je se eyensem a edi atrentwie e wo ye mayi emodie di se ye ka ena ye twetwe eho enkomo na je se ye pani nyina ne pomasibre e de ebremo esanse empanifo ta ka se baby ade da no se wanfa nto a efri eto ena se bibi esi e wo afami no entema ye ntie ba ko no mu ensem na ye nyina so emfa enkase o ena we di fo anase we di eye ebem ni nyina mu no ewo so ti afa ne mienu obi abo ne nkro ewia na ne ye gina so ne yetimi aka eye ensem no nokure a ewum na ebusuafo mo amoni mo say for some time now circulations be course videos audios ni ensem dodo na ni nyina efa eye asofo empanifo wo mo ewo oman Ghana emu ehum na ni nyina ehya asie efree ye no mo amoni baby efree ede ebaye ebra eye IGP ede ne directives ebebetu edwa ema ye hunu say 31st night enkwamhye no ede ene eche se wo mo entwitwa so anya sa de a wo mo be hye enkom na ebe cause fear and panic ede ato citizens no eso de a ene enya de say wo mo ebe hwe aye eye enhwehan amana koso de biara eda because eba ne sam ema wo mo ye nioma ense emfada ye hu the likes of Jesus ahofe ebra obebe kan sem fa shata wale hu anam so ema eye shata ensusu tu anamombone ya na che se dodo na hu ne se entwa ye no ehum na enumu didimu na che se ensem dodo na ebobo ede ebaye 31st night edru ya enkwamhye ekoso na no ne ebe hu no se ye papa prophet Nigerians bebe kan sem bi on de ne enkwamhye wo hye ye oman Ghana no hye enkom no ede emai wo hye de mai ye the state of Omofia wo mo na che se wo hye enkom no ede mai wo wie no bekasa ede etia ye papa wonabo Kennedy Japan ene na nam so ema ye papa Computerman ebebe kasa ye ede fa hom ono so bebe kire na adwen ebebe tuufo ewo ho na ebusuafo ye adwenkyire no emu eno unim se adwenkyire nso so de obi etimi kire na adwen ebi na kire wo si kire na adwen esi efa eno na ankoye amfa ama eye Egwe ye papa Egwe o ankoye amfa ama no enam so ma wono so eba ye ebebe kasa ye ede efa de ye papa eye Computerman kan ye no ehum na ebusuafo eno ma too much tutu anamon eba ye ene eye papa Computerman ebebe twetwen enkomom ema wo make some revelations de efa Egwe hum bra wo call baby che se wo koko dware ye wo videos ni ye ode no process wo no Egwe no anaso wo bi ewo no Computerman ho video bi a wonfa embra ememeto abonten na ebusuafo ene ye kan ye se wo pusu nunum a ena wote ne kankan ebra wo true challenge no enam so ema Egwe nso so say ayo se sa na wo kan dia me o catch say me say ni me ne ma wo me videos ni ya won so de wo ho ena onu ni di kan true challenge ni say ena o release na wo release ye eno nti ye pin e de aben eye sofo panyi a ye ne no ebedo eye ensem no emu esuko na ebusuafo ye nchai eye ehon mo ma mentwa me ho emra ne ba ye ne odifo atwetwe nkomo no you know the 4 year twansem no eso ede anase dem di kan ye no so for panya oda eye Hope Generation Ministry International ano ye papa Computerman wa hanom a ye ne no ebedo ensem no emu esuko eja memo akwaba ya okudonto hima na ho te sei nyame adom na won so nyame adom ano awia da mu won sentro
na nkoda amabe me nyawaye ise me ni mkasa na nso obi didi bi achi and they no cry him fuchini ye bi didi bi achi jo we dey odifo yanya aba de ne aba ensem no ebasa e wo se ye mpim ben wo na ache se yendo eye emu asuko na migidi ye se wa hunu eye video ye papa Egwe e de abetu dwana before ye be ko sa video no eso no anyem bia oni eye Egwe mo ente wa shubi wo montem ana oba pa me da wasipi im se tuma GHD me hwe no mo channel ekopa na me ka sei me wia me ka se bi na wo ka se wo wia won ka se bi so bi asem fofora ba hansa na makabi okay me wo ho kwan se me kasa akira madwen because me your man ba e wo Ghana nti bibia ntimi nka me kasa boa enhyeme sa bo no me pese me ko hokra ifri se mo ba yesema mo bra ma bo wa hase obi asema ama ntimi nka minim se me loud mouth speaker nti ya me pese me di masem betutu obi asem okay iti a wotwam wan se tiko driver atikwita driver nsi ene ne nkokon tokwada okay me kaka eson timi nkosi ndi o kaka ketwa enkonkoko ena sai Egwe na woka no manyini sene no mfiem okay so fujuma mu no nyame de ye konkai sene no nti yemfa so eminu akuma so akasa etia me waye ne da yo meni ni asembia na mo de magina so titiro no se adwenkyire bi ba na se me kira me kire menim ne da ogina okura me hu no yise bia ohume obi a TV so ana se bia social media na chesa o mama tia se unhia no face to face one on one said yeti hewu Egwe gina okura me hu no nhia me da onso nhia me da ye nipa bia me mpa yankokoro okay na me ka sei wi ano ana no sanye se mo bo premier ga me ka se de o ka no onka me I don't lose anything okay ye nipa bia obi anim Ghana se mabobra magidile ena amanfo kora na ekoma me nti de meka nyina ne se atwuma ye se di fudwuma ne ye nti na bibi chia me de ma no tum ena me yira woda machi no me bu no pa nti me nwu ma ware ye mpa ho fi nti na me truo challenge ne ma sa brante no na de okofa bato ho se oba bi da ho na de me pa chopi sa no kora na me nye bi da o ma ware yem aya sa fa me mpe odifo se me da ha mo ba tena mo me pa me yefunu odifo nto base o pa kire se eye video a Egwe e de aba bonten enye wa anya na wo ho manim na sa de so obi oni phone so okay on se sexy films na pono no na you too na my face was not shown okay enti ko fa de wani mu wo mu na me kura no obi e na obi nya sa me oba dem me ko da bi da never in my life will I do that. I respect my wife, I respect my matrimonial home, and I respect myself as a prophet of God. Never in my life. Me yiri jina ha hu na zo oba ni ade na wo no ho a maninji a oba matiska na ho ade ne wo nkoda me fi na chi se me kofo oba nyama de sa na unse adwuma hyehyeye o hyehyeye adwuma ha obi di bi bediu ade de nti magina fidie so se me ye panyini maso madwebo me bu me yire me nwosere me nya free Pentecost no nkyere me se ko fanko danketenkete bi efi adonu num de afa na me koda wa ma akoda bia betena me so ama me yefuna pai na sori kakara kai ne bra mabɔ magya no ho saa star no kura na ode beto me nya bi da na me nya bi so da me de ne ye nkonkon abutu ho ko abona se nuam enam de ya me me yere me de ya wo me mampanyumfu a ne me yere yesa so so ye nti eno amanfo mu eye wo yawo eno ode ye sa ne na me ka sei me de ne se makoye panyini me ntimi nkama no ntumu da wo mai mu se mu sa di fudwuma no chia ya papa mensa ochabe agiansare archbishop kan say Danke Williams and is Sudan abamo womo no nchie ye mu bio ye di nedi ma womo ade nchi ne ye ne ye katwi se o mayimufo no bete ye kasa ase yenko ayen sore akoyesi nti ye pa je se sabe womo no ya kase ye sene ho anom obi anya kase nsene obi eye nedi nanso wo matoto womo no mayiye eno ma bebre sisi womo no group no nanso na so womo de brofo no nti ye ka omka obi amane mpi afiri na ekwi megina afiri so
meso meso ade pa me o me 2 masters meso be diverted ya ko English na metwa nkrofo bi a wamo kasa SSSS brofo na bo na ma kire say me obi a menim de ama efin bi ani papa se de bata prophetic association no so na prophetic ministry no so e wo Ghana no bayimi ho afiri simple na odi for yen hwa de said na wo kan wo bobo ye papa Duncan Williams mo ya bishop Jinasare ne wo mo keka eye hu no adenti na wo mo entokwa na asese de mo ye kan ne say one man churches no mo ntokwa no ebinom enfoforo eye wo mo said wo ka wo se wo mo make wo mo stand na say wo mo de nyoma egu eye akwam nti adenti na mo de ne de mache mumu I say eku obi ani ni group we ni group enti ene say we kokko kan we ya ene we bebe sorry e didn't na tisa wo mo ntem. Point of correction asori bie no aye one man church. Okay. Asori bie nipa mienu nti ba ko na tie. John Wesley ono kwa na tie na sorry. Maki ono kwa na tie na sorry. Bishop Duncan Williams ono kwa na tie ye. Na emume bu a ye mubu ye ho nti e na ma ye describe ye say one man churches. Me yimi ho afiri musa. They say we free one man church. Me nya one man church because me ma sorry no. I have so many branches in this world. Akra Ghana hankwam 77 branches. Oh wow. Nigeria me ba kan wo. Me we say Europe na Asia na da imenya bi ho. Me totomi no mayiya. De me kan say one no discipline e yachuma. It stood anaba reverend. Okoyen papa Archbishop Duncan Williams so wa obre no ho asefre no papa. Intelligent na mo de mo nyi dance Ena Dark Word Mills so eko is to that number wa also so Dark Word Mills eye is to that number ne ba okay on say that discipline no e wo hwa eye atwuma okay oba prophetic mu a on say na jegezi asemba ye megina kan say antwa yi ohun atem ni a igwe bedi me me mo woni din o men kan asem na jegezi no kra ye no ne de no wa nsoso. I just say, hold on, show maturity. Once somebody from somewhere, Edna, or Demi and crew be dream matem 55 years, or see me chimney and me. And no pointing I might like your dream why and tears and oh castle, one in no ancient poda. Now one walk on none year, what Ginny go be and I say be a one in a pretty be one and Marco baby na ya castle and open so Ginny to me even free in him. The woman in said. Yanhwe ya amanyosem bema adifu djuma ne sofu djuma atotonsu. Okay. Amanyofo ya mane nyame adjuma no esai na etofom. Nti na masore se ye hwe no mabi. Na mpanyifo ya adifo no bi ya nsore ya nka me ho. Na omutena wo ya nkoda no dodo mu a ebefora betena ekon so. Ebise ebu anya adjuma. Hwe me first born wanyini pa Edna. Wanyini o nkoda me mo banana no the second born kra no o 36 years 55 so Egwe say machimi enimu nyansa ene say de woman no say ebre bi baba obi shankom obesha ma MPP obesha ma NDC eye adwuma so starting po eye adwuma Egwe no ye hwe mu na ne nua ene former first lady Lodina Mahama omo firi ifie baakom abusua baakom nti se asem bi ba na wo kasa kire wadwene na wo hwe na sofo a na ho aba asem no e follow under NDC party no a you have to be attacked. Odi for okane sadia na eno no mo no ayese mo ye ne say your politics for because ono no according to Egwe no ni statement amitie ya na nsem odi beto abotin no will protect the prophetic ministry because osi anu mumu gu adwuma no ho fin efin be ni Egwe no senka wo yonku ye sofo ho aba asem no expect say at least anka woni no beka ansa na ba kamia kwakọ yese wono dane da ugina eye obi down for so na wo dey rising ebe nsi da mese na hwan samusu ye nipa yeah metuwe mentene okay abrantie bi obaba wo se otene ye mpote se nyame ni so ntimago fin okay me sori mitiam me nante me kuma bo atatea obi ene wa no wotena se ne rade frem ye mmere wo se me ye honam ni moja
Now frɛ me sɛ me mmra mɛyɛ w'adwuma hyɛ me ma. Mefirifie na mebe meti East Legon Ajega no. Aha, ɛyɛ me office. Ɔmo mo di mu na me do mo ba sore ha. Because as your office ho say abamu mpanyifo ahemfo. Ɛne mo si, aha. Ɔmo ha kakraka. Me na ha, me nte ha. Nse mo ba ya na yabesoso. Ewie pemedum mesi fom. Na di wo mu ni. Me hu no sɛ obi fom kuma obi mfom nwa. Na me nim sɛ ma yɛbobɔ ba. Ko na mete bi mfana me ko mete Ghana ha. Na makwa adwuma no mpanyi juwa na o ya frɛ mo ne mama yin kasa o mo ne nkwara yin kasa o na mo gu adwuma ne nim ase. Wonderful. Me to anamoko na Egwe ho. Wanhwɛ manim. Be soma am sofo ba akokoi. Waka kyerɛ o ni spiritual father. Oje onyane number fra sofo no ba me frɛ no. Ifiri wukua da kosi ya wada. Ya wada to ya wada. Na je amfa obloko me. Sena nsamtwerɛfo de maso atofom. Na nasɛm ibae na daddy Fred na o ma che na ebupene me. Am kyerɛ wo sɛ. Kodan ketewa no sɛ ya no ma. Ko na sɛ video no enenam mfana because say girl no phone no yera nti na ebi abeti me ha. Tinka me frɛ na agye ne mati ana so sɛ oni obi wo problem that on solve ansa na but boy na ama me chance. Nti be na me kyerɛ madwen nti ma kyerɛ madwen kura wi a nka enkoda. Because me nso me de ebetimi aba. He wo power pampa mu kyerɛ sɛ hyɛ wo ho de ne. Nsɛm ba me de ma no tomo no enkyerɛ sɛ meta obi. Obi amfomo a be de ne manya bi aka. Sam de wakwa yesofo de oyonko sofo ho asemba na ne waka ne se o ebi asofo mo nhwe mo ho ye sei ni sei ba se wo baba be gina ho na wayi nipa na gina ho single handed na waka na asem no on se ebu wo ho no ma obi wo adamfo obi nso adamfo e na san so obi nso adamfo nso so ye obi nso adamfo enti se eye papa na Egwe ebia na Egwe nso so no open asem enti wo hwe se de wo ka eye ensem no no ho ne se nka wo kan in a different way anka ebia anka won mama so sa empanyin si kasa du jesidu. Okay. Metia konwa so ye paramount chief. Okay. Ko be ye fa no dwumo ahemfa 9 ne hye mase. Nti me di nyansa, fie nyansa, nyame nyansa, suku nyansa na ye medie. Akode pa de kokwa hwe ane ye tia da baba ha na ye akire me. E de le be mama ba abontene abeka na Egwe asem. So ma me kwaya. Okay. Nke betwa. The American for fidiesun say. Yem panyimfo yen kaya no ntomuda. Wo ya de pa fine. Obi anu ni asem. Because yen tena say. E ma mon koda ya ti bibi ba mo amfie na mo koba asema na ya din. Enei na bia no say ye de afra ye nyina ena adiifo abade, asofo abade. Ntimi nsi aso de nsi wo man koda bi nti ipa ntimi ngorem. De wagina wa puchi keke enhye nkom nya hwe na so de ma ye ma. Wa wo si nyame afre wo ni nyame kasa wo bibi wo kenka baba kura adifo nke di makotene wo se wo nyakopon nye bibi ji so wada na di akire na nku adifo ansa se nyakopon nku adifo bada bibi akire adi akire yi na se buo ni ntem a na ye questionable se ne die ni ntem a ye questionable sa ho ni die decency ni ntem a ye questionable se nyame suro ni ntem a ye questionable se ya no kate na ye mfa eni die me ma de eni die se na questionable nti wanti na me bem se me ka asem a woni na asem fa no no obesakye mo se me ye ni ya nka menim entena na ntina ya na me be ba bonte be kan sa me se wo tan wo me nka obi a sa me ntene na wo bekon ama eye nyamedwuma no nyame na mekon na enso se man so de anyina ne ye honho a ho na betimi asori se nyame na baba bekon ne Onyankopon nsa ne mfresuro ma wo se wo de ye bi fa onipa so. Nti makoye odifu yi. Tete no yen penso yen apa life Jesus ahofe Jesus abrante apreku prophet Joshua G reverend nyini bodum nasefo prophet kusi boatenom ewo kumase reverend Beneza dakoye don prophet wanom obi ni mu nasefo no na obi atimi ko obi asore enne ntimi nko obi asore efrese nkoda bia begum no nsempi eno ne ye pese ye tetene se Omunya no ma bi na yemma ni die no de ni die se no yemfa nse no. Eba saa ebepo ametiwe adifu nyina yempanyi odi ka ba system no ye prophet opokunsia akofo odua. Wono gina ho a mese ne hwan se meka setie no. Obo maso ma metie fi se wodi nka wa adwuma no.
Reverend Wusu Bempa. Time I'm university level 100. I share men come. We no pepepe. And so I can't know. I didn't was that Egwe so. Okay. And ti benti and I sorry say we could di Reverend Wusu Bempa atem. If say a Juman odi kaum ijame. Then so and cherry pea. Time I'm a school na me ye Juman but and I'm saying I'm a student in make say on where the cage. I'm tired in machine. I'm in for bull in the man. And as you who be on one and yet, that's what Fremena man corner bab until the back. The internet so we were bunting was solid tia, Reverend Subempa. I was here for I said yeah and some no etie no ya papa Computerman and ye no etwetwe eye enkomo ni nyina ejina ye league video a Egwe ede aba wo kiremu a eye wono ano ehun nkomo ene yegusu a chese ye twetwe a wo kiremu ema ye hunu se yes a video no enye wono am na se ye papa kasa na abusua o ma ye nya nte ye se eye ya papa Egwe wonne no enhia ye empunimpu a chese wo hunu kurampo na wontimi nkyere se wo ye anaso wo ye bi wontimi nka se oni wontimi mfiti preko penka se eye wonie because se wo mu ehia se de menini mienu yete hanom a ye bonkomo yi ebi enkoso ewo wo mu afem nanso so ye papa make statement bi a eno ye koso na ye busan because obi a woni ni nhia ye information e fa no ho nyina wo reveal no onya no he eja ye kaya ye hu se ube memeki comment bi anase ube kasa ye se ane ye papa Egwe wone abaye bi Nadia ebo na pa waso kakra edekam obi a wonim no de na wonya information we nyina different no na che se asa ade no wo ne ho tan bi anase ne ho bibi hye wo mu na wo pese wo so wonya bibi mfantia no because obi a hu ne da nti nka watia wo na so krampa nka beka se se minim no nti na won tia no wonko pi bi anko ka papa Opese odi me baabo ntene kan asem onya ne kora fa me ho na ma sha ase ye o hwehwe mu anka no de sanka oye nyame difo de nka jama nyame no nyame na enya nyame na beda nipa no to ade ewo ye ne bre kwanso ade na wo pre ho aye investigation Peter mo ne nam ye suafo omko ye nyame ye djuma kwa kansempa nso mo nam no akọ obi be ye Yesu rof ye fe ne Marcus Peter ye ya na otwe se ka fe o twa na so Yesu yi aso no de ta no si Peter sa fa se kan se o anka se on to se kan to ntwele eje se Yesu pa je se obi ba won se ntwa hu be hia eti we wo mi hia oda nti me ba bontene ehu se wo ya abofra na ba so ni panyine gu agora me ti deal asepa me social media agoro de minim di so wa attack me attack ba wonya attack me na ma sha se your investigation enti me share that to car ekokumase okay abranti ne ye atena ne nton ofi hene na so de we na me call santa so na mo kire me ifiri ho masema me ka bia na ye de me to car me ko Tuesday na me do Friday aje se me nya me concrete evidences no eno chi ansan na kumase ho na me call ye no ebidi sa na ade ano na mbe ma me amefre no a so ne mbe hia ya o kan de omu ne emu nyina ne mu nsem nyina de kire yi na ne nyina de me kan se mabaye panyin enne men kasa bia me ne obi ani asem men ta obi enya adwuma na mpese me se na mu ne yiyem na mahwehwe me wo ma me wo yire wo busua obi su wo yire bi wo busua afi 2022 me makwa makoda kitwa bi entna se we ni we kon Egwe ni computer me kon unsa distance na ye too far se ohia futu a oba menche ya betu no fo na mo mesere ne se oni meda se asem bi bagana na meka bia onfena ni same efri se eye me civil rights he me kire madwene se me kire madwen na wo hwe ne nya o mani pa na ma kire adwene fa no ho no mom no enkasa ono me kinam efri se enyi ne tipere me enyi ne mo me che no nyame afre no afre me nyame a ofre no bia na ofre me ewo bia mikromu a minim ba bia nyame so bia ofre no bia oba bia nyame efre no fa enti mese se wonfana ne nsi me so emana ne nsame pi afi onsire bonifache efre se bible si di wagya ne wunani na won kwana wara sase so di matem bebre me di natem de me fa ne so emenu aketwa kanukra na mbebuza se wo di natem so onsire bonifache enti wo so na wo beye den ai me so me ni nyankopon bekasa
na mum ye mesere no say omuma ye hu differences no say we ye panyini na panyin hu ni say eye mo na mo wose mo be make eye difference na nye say obi na be ma obi ehunu say wa ubu hu say obo de eye say respect is reciprocal ubu hu na obi bu enti say one show say we ye panyin be da kwada no so e di ni di ama say we ye panyin say asema ba na wo kire wadwene nche say panyin wakogu ntima ho fi ho abontina na okay wo chimi akire wadwene nti me kire madwene no nke igwe mpo mfafo papa wo de wa kire wadwene am say bi ya say ni say fine na mo ntimi nya sa na atake me dia ene panyin nso begu ne ho fi akire o say abodwuse ho beti anyintoni mani agene pa edi benti na sofo bia ho ba asema me ka biye me ka soso am de me dia maye pen na amoa me no eye example 2008 2019 me hwiase fom tim ma hunu mo so hwenti me kofa osofo bi de oba sete me ebe plantain me church ma mompa ya mu se urade nti me bufa so ne kodai se ne ye de na so me fidie ntu se bia se video na enya nda be enya no akra enya no da be enya no akra achew sabe se mo kwa no mo de adwuma no mo ye enya sa akra sabe na da bi sa wo band ye ewi ache me ye no ho ade akra okay echege no mo de sati na mo de mo kwa kana ge ne be do me no yi nsa wo sofu bi sofu ene do sofu yi o da asma me keme dance ne pasala o de mo hia pasala wo bo ne nyina mu ena me gina dom ye o mu a ne Nyankopon e kire sofu no se wo di boni aboni be wiewie o e ko wiewie na fiase emu na hu se ehu na ja metwe me ho enti se sofu bi hu ba asem a me de mo set example se me se bi na maye amwa me ye de enyinyine o 15 years to come no ahoden ba biem pa na nipa benya ade enyam adwuma bi a ubetena ba gisa nkoda yi na omotewo because 70 years no bi a onya ba 5 kola kan ho obaye mmere nuane ye didi stam no chemicals ne nti no ye num penim hojo anti aging kra nam to so ne nu bi nya sanka bo nsem wo ye dwene fita nso janti aging nu na me no mo a atweme ye funu atweme hanti ma me nye kese sa eno no nso yo me 1 December 1966 ni nyina mu na me pese wo mo ba no de ye mu bi ye ya ye chia ye no wo mo so emfa sa akwa no so bi nti se obi wo ye ntem so fe no ho prophet na na sem ba ye nsa kire no nka kire no nye bibia na ye de ba mframam me de nka me mfa mframam se de fo ni bi ma me kwaya but before say obedu ho no nkola nketwale kura se wa kire de no wo kɔ no ho se we odifo ba pam no wonye papa on sa na akɔ nti obedu ho no woni mu da me na agese na menim da menim se na odi Jesus abrante achi ache ye pichi agbagina no abetie bi nti obe nyame adwuma me ne gye no ho se de wo hye no nkomo ye no me ne gye no ho but na nka me ben kakra na nka maye but enam se ya se me ya kire ne nti no wa hwe manim Before brand na o kasaye ye first year interview I call so aye nuaba no ene wo be twetwe nkomo no o make some comments bi na che se ye ya adwemu na kakra say ane ye papa prophet Najigezi ono krampo no a o kan answer no wa ma so sense onim de obetimi aye sa statement no o ka che obi se unim anase nipa ni nim de obetimi aye ase ne sen hunti say bia wo bebo na anase wo be pa ne ho ntoma anase wo begu ne ho fi anase de nti ameka sa na se kire ne se na Najigezi ni asofo nka enim se no kure bi asia me de beto abontem ye nipa bi asa namte memfa no kure ensie ase na wo gu nipa ne ho fi no mingu ani mase nti na mete hoi hwe ebe 6 months ni wa na mabie TV strong TV okay wana me nya akọ no bato aso wa na me fa na wasim bato me ya apostle bi amakọ retirement na me Pentecost area head timpacho da be na wo ye free na me mfro na me da wo hene na o chem se wo tesa no na me se da se meba ntu ka na me ko ye ndu ano se ye mo pai papa na pai bomu no ba bi o de kwa Awurade Yakobɔ me se asem e be kan ihia ahobrase ho na me hu ba bi a wo pese wo de fa
yes abom pay na mahunu wi a na say papa chopi me show pa upuchi all right ye bibi akama ne mo maka wade ba ko am say that didi ade ya o say wani edin too much tiso na me true na am say that mani edin nyina say mempe etro twa ma ye ade na wo kan ya na ma ye no si eye pa so wa kan sa asem no kura ndie ka o se kan kura kodru owum obema nkwa abotire na mo wo kan na watobo ase kakra wa na mtwere na me fai on se me call you so often se manko na dachi bi me ye nipa die na menye soro abofu bi na asem aba me ho se sa apostle no nya akwanya na se obi interview na se na often se nko be kan fa ma oh ya hantan me fa na kwa ma nti obedi me ho ya fa nsem no wo kan na bo sa na me de na koyi nti na wo expect say ye Prophet Nigerian ka wo mra wo nchen ana sese me call no ho ene ni kodi nkomo sa trend ya wo fa no eye but no ma bi wo ha unlimited na kakra me soma me ekwe wa ma ekwaje number mfre no obloko me call no ho wa hwe manim nti eno whose fault okay it is so say me kan say na je gezinim de metimi aya na me kire se wonim se de me ba na wa wanfi me na nsem bi kono wonim se de mesi akamu ne kura de atodwa that was what ti bigina so American sa ba odi for wonim se uti obi be kan wo ho asema na so obi ye bibi na wo ye wadwen se wo so no wo be investigation e de afa nipa no a wonim se nipa wo pen won se obi so betimi aka bibi e de atia na ebia na enya no kura ba na wo wai koje di se ye no kura na no so aba be kan bibi foforo ana se bibi surunku bi e be kwakọ wi echi na de eye wo ha foforo na aba ada sipi ya na mpanyimfo se akokọ nto badwam okay ono obi ye bibi na wa mpem na mo hu ade bia wa ye bi pen ba bia wa kopen am wo hu na unse me de nsem betu dwa ene pusu nunum no ma wo te ne kankanti nyese mfiti ya na me de asem bia ba me ye investigations ansa na me hu no with the evidences or the evidence intimidate de me kan wo too much GH me se me ka se mo ka sai me kan mo ye e kwa chiri pa nanu ya me ne mo ye interview and I'm 47k afọ won se ma no asem ewiase nyina tie pa zanetie nti we ebekọ na mesere mo se me problem kaka mo captions ya mo ma no ye tu ayi to odi for yate asem ya kan no apepepe caption na mo mfanto ko ko for different caption bi ya na me di yawo aya na di yawo won se nsema me kan nyina me kan no sapanyini mu nso de ma ko for caption bi akoto bibia se nkwale mu me mpenesa yate ye bedi enu hu dwuma edama na odi for ye papa Egwe ne nkasa yemu no o meki yes some comment bi akame akwa yese open to kwa ebobo asofo binum edin se wo ka se wakase ane wo mo ane wo start nyamedwuma ya preku my daughter ne wo mo nkeka wo mo nyina so no wono so bubo o mu din se chese wono wo mo apem so pen ama wo bo sofo bi din Father Ken ebo video bi na chese mu di ne ho few mo tina honom se kasa se o twa ene ho enko ne bebi obo sa video ni nyina wo abonten ma ganafo ehuye no kra ben ene wom na sa asem so de na betimi aka fa ho ameye mu obi din wo ha Father Ken wonye me hwe o yeminu yakuma o na sore me so ma sore problem bi ba ya solve entam ya kama idin komo kama esere nti de atwam no de ma enonko de wo mun mempanto kwa amepadwuma no mu atatene dina msefiri na eko mini yewo chia memfiu na mum sa asem ba bibia nsi me kwan se me kire madwene die nti na mani abre ese de wo twasa na oni bse na chiatia memete yi amanfo ahwe me video yi nyina no omo comment ni bi na mefa na me de atome kotodwem because omo comment ko comment section ho a enyansafo ne go se be agimifo 10 a enyansafo 1000 e ho unya wo mu nyina be comment appraise with that nti de wo be kan fa me ho anye na ma hwese saa na mete ana na masesa memeti mu nya me de pin so obi so be comment in favor of me ye be kan se na me de ma no to nsem se me nu adwuma na wo chia
enko ne sei because abaya me ya pa say mete ho na osofo bi say ye kokomboro nsam obi amfa se kamera ye wo ha ne hu se osofo wo de ama ne sore ma de nseka akọ nkotokuro me ba me kire wade brantan na osofo nso apomatu di ato no kon enu ne tia mra brandishing of weapon na we de kosoro no police betimi ache se police chi o so a ye beka se na difo aba ye nka se difo no nko a e ba sa e kan nyina nti me ho bibi sa me ba bonten beka me hwes nipa number ne me nya ba bonten beka se mo ya aduepo mo ya agi uyene mo ya manipa de nsem agum se sa akwankyire ya enye fe oba ya kura no a emfa ma social media won se ne social media de ketekete na ba bonten nti an beka bia no kra kakra me kan yi madana motamfo ana Odifo obi ankasa wada netamfo but on say enkasa ye bi wo honum na wo kana wo to you no say de wo kasa odi wo twasa no onim se na chiachia ebia na wo no ye okay e de ema but they offer asem no so sign na wo fa no because obi a wo church member obi a e wo ye enkrofo wo mo hye na se asofo mo hye na se enti wo hye se sofo bi e kan sem bi e de afasofo panyi bi hu se ya uni se eya na ensormani bi no ho ye ka bibi se wo mo eye baby in Christ omo ba nyame mu enye den encheye na afi ebema ni gidie anase ye ni Kristo som no ehinhim eno na ya na mimi hu ne se enam so ema ye papa Egwe ono ni hu ne se bibi ni kurampo na se wakọ nipa no ho se watu anamon se wafre no na ni nyina wanfi no kurampo anka hu hia se wo beba bonten aba be kasa ede afa eye ehu hia pa efiri se tano ensu ye da obi atimi sebe no tano ye da etimi sebe no what is abede da that's prophetic ministry no kosoa me ne bechi ene image no fidie so aka se obi afa na Atopa tutototo no otono pa won kone sabi obi hia odifo me wo chi amen kan wasem bi mu na mo so wasem betom fna mamu a me kire madwene Bachelor why you just end there no de wunyi mfamfiri never in my life me kire pa and one so na de ntokwa yi be me kire madwene se de tie pepepe so fi se me kan wasem na ante ase a court da ni si o no akọ I put it to you Odifo ma frɛ se me ba ma ba nche wan fi me kire madwene so abedi matam de a court da ni si o na kan nim san ka sofo de nkenya me na ka mo nsem mam na court de mo kopede wo de ya so a emra so ise yesu go ni ko nyina court nti court da me are not the Bible nti wo de pem so me de be pem de nti ye emra so de da ho nti me de me kire madwene mo me se ne maka se me nka sabiem de ya woto what baba nti oni nchia me nyamado mfiri Pentecost nti me la no eyeso no nko nti de oni Pentecostal yi no e follow within me de no na me ne babum empa adamfo me te wona ni wo hwe me star no na wo pe masem wo di buo ma na beba me ncha bagie futu a me kire wo se me so me ku obi ko gie futu a me ko tinton tan omo branko omo nwu omo hu fu social media omo nya nkwase ade emfa ma na amani mpia abontene omo ne omo nya nkopon temle wo na wie majuma Jo Odifo yenhwe eye enioma baako mienu bi na chese yenko eye yenim ye hwe with eye asofo a nansen mudwumadi amudi a e kame akwakọ yesa ase wo bia ba oye prophet oye Odifo de aka no ade no anya adwuma na medasi onse hay na asako yi asama ba de ntia mani abre onse wanka so wasa bebere kuro no en evangelist for way e bi ni ho teachers ni ho na monko bia ba Odifo tag na ato no nso nti na me bi say de aka na anya adwuma de aye adwuma pa na ebu a eni ye line no mu nti na amana basa okay hwan na be hye wase ama watete no na hwan na onya adom no a wode tena asafunum ama asafuno enkoso abaso utrezi Church of Pentecost history wa Ghana ha menkwa na Odifo a menya adom ma manfa me pa nteme ho ya enkomhye ne ba se nyamemma infrim efada kwasi me ko otudwum ne papa so efa ne kofi meleku na Pentecost fo nyina atwahia ewo ye kan se trade fair national convention
so odifo bu asisi nyame yente ho ansana asafo ameda no dini komse nyina ba ya edema nti me happen to go so asofo mpanyifo nyina ba me ha if you said the same trend no so anam yeah edu tembe ya me kotu ya tight nyina de ma nti manfom but the amana kwesa nse akora bi bedi wachi wonya board deliverance mo beti to ye pe no wa chede ho afa ma me no agina chi oye odi wa ye odi fo wie nti won fantete ye bia mu onko atenatene school wogina okwa na nyame asem wanim ye wadi fo bebra afa senkro mo nye mpaye wommo nyame asem wanim nyansa no ano de aba na fo obere nti ne kasa kwa radio show ne kasa social media ne kasa wa asore no enkyere se oyes odifo nenso wakofa ato no so wona hwan yesi ye wo freedom of worship freedom of speech nti we no hwan se okaka obi anu atom ha na besi de American issue eti nei evangelist for no omusha because evangelist no ko preach okrom preach baabi no hwe na collection ni sha the persons obetokut atene so you differ nti obehia wo so de akuya mansan so na de akohua nyantechuwa nti e basa de a false prophets no ebe increase ene ehunu nei if we said de enya na dom no akofa de enya no kwae no akofa so enkoho wasimi fi ho na e ba ntenase wose ya matenase dadara gina ho wose de bi mianka sakura me tu mirika ene yele na chesemete wasi ya ye because of say enkomhye na kwakoye ye common enu nti na obia efa enu edidi ne dwuma na aseden tabi wo ye odifo a ho na buo no ba mo yedie no so ba ntentem uyo difo a ho na obuo no ba yedie no so eba say enkofo na de wo musika ebre wa na asesen wo ye odifo a on say atwa manfo trim quotation am wo say onyame nye bibi ji se wada na di a che na nkoa difo ansa nti so ni ba ye hu pe obenya ka adam sisi a obenya fie oba yesi munya na wuti menka computer ma bi kwa na ye kete me boa mo enso nei kodan ketu ni bi aba nanso nya sa na esen keko no ye wo five-fold ministry apostle prophet pastor teacher evangelist okay archbishop na se for bishop radi enkan enim ene ye tatasa enya no wasachi so five-fold ministry eni ni nyina aye adwuma de nanso ene de obi ani sano so obeye bie ene odifo nti ekoba sa so na nye wadom na wo fo so a ebema wa divert from the spirit of God ene na yehu ni neyi ene na yehu ni neyi efiri se hwa so bi ti se presby so mo mfa nko mo school ntete wa unti megina wase wo ye ayi presby kana say no Pentecost obwa Anglican obwa but a different one ho na regulate yen say I say mumma yi mu hu e de free ye ada wosom no ase because ye ka krampo na ye hu se Christian Council krampo no wo mutimi ka ye mom sebio mo me ka ye frem one man church because no na yate ya Christian Council entimi emmo ye mo chem eso anase wo mutimi enka ye mo nsem abese na Christian Council mo ye mpanyimfo atimi aka yasem wa bra nkodan ketewa wo adifo dwuma mu a wo ma no wo ya wo kan e bi di watem omko kan ye ni o matem ye bi na mko kan ya ye di matem free to be for me says the wo kan ye no throw challenge e no so aba be reply nti no de se wo no so mfa na wo di ka di matem de bi atwem nti de atwem no na so ko fa ba ye oh odifo na na enya sa o ya me pa kire no se prophetic ni mu no ye nyi panyidie wo se buo ni ho okay me ka kosi asem so Christian Council be dey ni abam wakoya kwanche boni Christian Council de teba akora be so camera si so and the social media dey so kura tansilis na to wo ye banda wo de camera si so pe wo so wako social media wo diatem nti Bishop Danke Williams odnani sei wo de hwe Christian Council ada video se koba and social media so mu nyina mo hwe bi omo ya de ombe ya ni nti me fi na kosi ya nam so meye me hwe woni ya oprea ate se wo ba anyem wonyem menyem ja no ebe pie
Zubai wo ti se nyin. Eno ano no. Bere nyame ma bɔ me bere wie. Metete nkoda wa ha. De wo nya adum bia metete no. De wa ma no kwa no. Makoda ba ko ne fe ne dan. Nyame fa ne kransi. Ohu deliverance bɔ. Ohu no se de de nsa to nipa so. Ye bo mpa e ma na ye fasen ya na ni bie hu ba ko mienu pɛ. E ho wande no de lete ba se. Ate ne ho. Ei, wa me yan hira wo. Anko, wo se da bi. O man ho so a ne Egwe kuro be fe no djoje. Ase wo kwanka ejanka betimi ahira no. Wo da me bo. Wo de lete no to wa na Atopa wo ko ye na akotso no sa na watwe no se. Ba ne mo ye bo ne bede. No anu afre me agya, ma be bie branch odjoje. Me chele. No e video me se dan hwe yo. De wo ko no. E hotro. Mo wande me ya asori ya de ka besi pen ya hwe a dan na ba ya de a ne fo ayesi. Na nasi atata. Dan na aka ne nan. Ye. Afede wo hunu kwai e ba papa da ya. Ko hwe ni moje mo a ese onya HIV/AIDS. So ko bi aso joje no wo se wure mu akotogo. Ana mo no ka se wo hyefom. Ewi aso be pra. Buhu se wonko. Nti adifo no discipline ene yantam. Ei, mete he me say 2022. Nyame adom yeteborofo no pa. Me nka twi. Me fa interpreter wa ha. Se we free twi. Me free twi num. O upgrade wo. Me na me kam kire wo. O upgrade wo anhwe ya na obuo no emma. Eti the next time abeba interview no o ye me English yanka me ne beje pa. Ene e beka brofo no. Nti da abeba no ye me ayi na amanfo hu se ma upgrade me ho. Me yi me ho afi wo mumu kra. Na eno no na bema wa dance. Anase eno na bema ye nioma anase de wo hwehwe se be toye na atoye. Me tiwe me update me ho sa. Me tiwe e fi na ko me kan pen se me fa damfo bi. Madamfo ye ba ko pe Archbishop Patrick Ata. Era me ba Kennedy Afrepoku. Asa. Na Reverend Wusu Bempa. Wo se ba kon so edi a wo bobo ye ekọ enan yo. Me fa me ensa. Me mfo bi amata me ho bi. Me mfo bi amata me ho bi. E ba sa manim be yedu. Na nkola no be ha ase ahwe achikwai. Se wanim yedu aho. Akwara e ba obekotokoto. Anje se mu bie mo pono de ma afoforo no na ama ye nya manimu a. Ko wure mu a wo me de yanim twitwiri fam. Bacha wati ase. Na se nka we ye de ye nso anka kwada ba ye obebehu ye no nko no so nye. Because me ntwa di peti bankofo obeyire. Ohun se butu obi so ara me bo no to papa ma anye bi. Me too for. Nti me too for na wo mpa. Fa sere wo ko na benya de obobo so ama wo. To pako. De se bo bi hie odifo. Na say and sorry said ya mo sorry a na mate eye mo sorry na ma bie eye branch na ma ye say ne say ye regulate mo under the rules and I say ban of Christian councils wo mo rules ni wo mo hye ya mo be pene ana mo be te ase me yi me ho afiri mu nti me de me pene na no agi pia ma say ye hu ko be fa so abrand enkomhye no Edena wo kan ye na sofo bi prophet fo bi am ye Facebook live video awo mo ka mu amfa commission antoto so nti ye no emra so di baye na wo Ghana bibi se wo kan ye se wonye ba nyame asem ana se nyame e kan asem de a che ni di fo wontimi nka nche ne se wo me ka in a different way that CP Isaiah chapter 38 Hezekiah yare wo yare ye no nyame divert Isaiah wo kire ne se ko ka kire no oni fie efi se na Hezekiah kura position a na sem beto abonte na enye otimi hye nkom ba bia batde emra ne da ho se wona wo kura di brebia nti wotumfo hoyi me na no tumfo hoyi me betimi abet ade so camera se mi so se me no ka se otumfo se besi eno bi sa na AGP ka se empanyimfo beti se bibia te sa no yewu ko befa so aka ne nyansem akata so betimi akobuku appointment obeni otumfo ne mako oye nipa okọ na se ni si yamfonso onim na mom se me wo masore me se besi masore ba ho se beto no de me kan ye because wo mo ayahye wo nkom wo abonten no omo ni asore fie ho
Asa sorry dem ho nyina so ye fear and panic na bia. Enye fear and panic. Wo kan se wo ba bewu ana yare ye hihye yare ama nipa no yare ni nya amaye na so wo dwen ho eno kra mpotimi di ni kowu. Eno no enye hu efiri se de wote wona ase no wote nyame asemase o mu gidie nti woka che na wotim se nyame difo e de ne beye nti na nkomhye bebe bia na ye ho akwankyere de sikwai ne mu so ba abontene we be se eno no na emra na se ebasa na ye expose ye mpanyimfo ne ye nyina so o mai mu ye mpanyimfo ba o ene bu ni ho nti so hwe a process abobo down obituary transition what a shock gone too soon now contem na abekotambe nyakopo hwe na de obe obi ase no emo wa what's contem nti gone too soon de nipa ba kono bi ma mehye ho say na be kono gone too soon afi gone too soon be ya de pa be ya djuma ai wa no wo ya wo mu panyini gone too soon Orifo ada o pese Ghana ye asenhia na anazo obi anko ho na betina wa sori dem obi a wo che no odi watemu a gone too soon no ntemo mo hwe mu se beko sa na nyame be na fi utu fie na wo taxi mi didi matem gone too soon na ben ho ene na wa hwe wa no ne ka say ye anya sa de ne na gone too soon ntimi so bi didi obi a o che mi atem a gone too soon no e be wura matade e se men kasa ye fa gone too soon no enye adwuma fi yo na odi for yen share with a year enkom share side no said ye enkom share eba no se obi share a year enkom o kasa ane wa sori eba de wo hye ne nkom a o mugidie wonim eye de nyame ebetumi aye de afa wo mu ba se wo kan ede a kire panyin no anasa wo be kan eye bedwam de a kire eye enkofo no enumom ena de ehu ede eba na nti se bibi ni na se eye oman no ede a eno so ye be ye ne den anasa fo no wonye ne den da se bibi ye oman ne de a nyakopon ma wo adoma kyede no a wo de nyansa so kan o che se ka obi nyansa o mu sa asafo rade medase oman bia no se nyame twa bibi kire wa ugina mu ma oman no ye ka oman no a untimi nkofa citizens ni nyina begu asore untimi nyi omu nyina no mo oman panyi kura na we the first gentleman of the land we kura the executive instruments e dia man no obo dwa untimi nya Ghana man ni nyina nkohia nke yenko nti o kasa fam fenam o ka threat bi anim nti wo ye sofo a na wo yodiufo a na ohunu bibi fo man no ho a betim dia tudwa na mom dia ehu no na wamane akata so because woni onyankopon tem no beginam abompai because woni so obeka di fear and panic beba woni wi a wo de wuti a wo se na se ye bompai dia nti adentine no mfa matudwa se mahunu bibi e ba ebia emo man no nyansam si onti se se e kristofo wo mu na ni gidie bia obi a wo bi omompai simple say na se kono na mom na otwe besimu fiada atikrota miensa be krashe kaneshi market eje ebetom makora ebese ya ehono na nimdie ne nyansa na anya djuma fear and panic because unya kasa pepepa emadwadifo kura nko market ya akwa because ema adwuma so esote sikasem skofom ne kokokwa ye beka se o man panyi oteso no eno tutu ye na ye ne aya no asem na ma no makofom na odifo enche ye de nkomo no ebesie no yen share with ye nkomhye ya no eba no se amanyosem a oje se eye odifo bi kasa obi a ogina amanyoko bi achi anase because mente wano ne asem bi se bi a abato yi mo bi a wo kasa edefa se bi a we ne bedi nkunima anase se with ye eba no politics a oye okay odo hu shem ana wo yi hu free me ye political science okay university okay ana kwara mda so a me ye ho me twa me articles ewo UCC ntimiti amanyo semase asofo enhwe hunu se wo political party odwane a you keep it to yourself. Politicians, and I insist, have nothing good to offer us as men of God. Oh, really? I think him saying, come on, no one and go mine. But I say, the young woman wants by us. I'm to collection. Yes, saw that quiet that any politician ever know by my. I saw the yes, sorry, Massacre. And it is.
You be pebia, then your man sorry man. Na say the what kind you omo ba beto offering ti e dey an say sika na omo de ba nti enu abi na mo beti you ba beto offering na wa twere ne din wa so no ye ma sorry ba me mfa na ngina mu so a politician or your church member. Okay. As aban beba aban beko Kristo da so tim nya wo tim. Nti ye asofo no. Hana bi so ye me amenu aba. Okay. O ye this day. We so sabi mo so mo party am wo mu. I don't know, ono de wa bon ene de so na de o de ate bibi nti me MPP ni. Okay. Me MPP complete. Me kura me card nyina me card holder. Nanso MPP ya de na nya me sekere ka a kire no. Okay. Anti so ya de nya me sekere ka. Me ne hana. Eto da bi there was a time no mo kan ya obi ad na adwene bai. Ekeka politics ya. Ye kofi pepe de yire ton say didi ye. Hana efie ba ko pi eni efiri. Enti eno nkire se me na ebeko. Obi atimi kire na adwene. Efu se asofo no ye ja politicians no nko am be se o man. Nti se munim se muja wo mo mbese o men na se wo bi susu hu bibia ene de nti na we be hunu eye different thing na we su be hu different thing na ni nyina susu no obi agina timi kasa aneme ye sei anase migina amanyoko we yachi ada sipi nti na unse manfa me politika yire manfa nsie maka NDC betna so o mo ye bi ma o men MPP so aba ma ye bi ama eno nkire se o man nkodanim na mo man komhye mu no and ye nye too open. Okay. Ye too open dey benya problem. If you say some me wo MPP mu. So gina na da bia say once bi ana twice bi na nyame twa bibi a kire fa MPP ho party na wo dey tu jan commission boni bi anim. Na mum say ko ba se bre bia no commission na divert say wo di wani asi MPP ho nkoma na da bia wo shi owo nkom ma MPP nkoma dia. And MPP nya so ewo mu na so ye adifo no yeso ye be sore. Aha na asem no. Nti say no na say yenim say nyame ba ko na mu nyina mu get source from enti say nyame aka asem na enu nti wo no wo yonko be ko because of say wa ka de atia eye ne wo party na say we aka de atia ne party dia ene na like nyame ben na mu ni ye adwuma ye wo nyame na o ma politics nyansa ba ye no say nyame na de ye adwuma na ha na mechire mu kakra me won say wo pusu me akoba bia mu do we good journalist God bless you de wo muni nyame twa bibi twa wo twa akire sa wo tiwe wo de say wo didn't say sikapa na da bia me sikapa wo ba ware broni akokora me kan January December broni akokora e je say mani sound ababa wa wo sisu o mampa abranti amfa ma say akokora say bia na opese minye japade ntem na de mu o mera so de wo de kofan nti ye basa de wo ta wo chie bia besore da ko say ade na broda sofo da bia sikapa de broni akokora ne fata no obi be act ai ye na se no na mo so ba say wan bi wo be ware broni akokora to aso ba ko mienu bia hwane no wa asem yes o de bre bia wo kan wuti ko akokora na akokora se wo akoda wo sisu o wunya nwo enwu miensa nwo nan broni akokora ne se nyame afa sa ma na ko wa nan na to wu a je se wo na bone se wo nti de bia no ma Ghana owu nko a na te se ye nyame ntimi ntwa bibi je se o nyame abie mani na me hwe se de asofo ya difo de bia se ekosoro ba nyame abie mani me hwe na me wura wiem na me koi me nyame koto nsa didi na mo amose Ghana aye din ne se de Ghana aye din ne yakopon pa de wakosoro a wo sa be sane asi Ghana ba de bi onka wiem ho okra ye nyoma nyame de asoma ne nti so mbe didi enti ya mpanyimfo yi ne o man mu ne se Ghana de nyame ne bibi pa bia de maye ene ka ba hwiase ene plan betiato ade kyen eja beto ha ade kyen we beye nti se ye ba se yesusu se sa ankom sha wo mu hihye nyina ba mu wie ne plan atiato eja ahia eno de na emusa se yebenya Jo odifo ye bre no enya aye ebre awia enesa na ye din nsem no esi ne kura no den ena sese eye nipa eba na se mabuna wo mo esori a wo mayo madwense nyamedwuma ena wo mo ebeye ne den ena wo mo enluki eye up to
Menko kan emedi matem. Sikapa. Odifo. Menko kan koda wo enum ne emedi matem. Oni odi we fa wonfa. O debio, enye se omo wom no. De oba, ebia na pese me yenya medwuma. Wo fi hifa na eba. Fi ma me abusia me eba. De wo fra wo ba no. Okay. So fra asode bi mu na eba, asode yon teteye. Okay. Omo de be ma no. Menko kan. Monko, wo da mon hye nkom no amfamfa omofia. Na mo ba firi omofia, akosi kutufia. Na abesi butufia. Ewie. Na menko kan, ye medi matem. Odifo, uni bibia aka biem. Uhu bibia fa Ghana fo e wo se wonda na di mfa nche ne bia wo de watwa kwan so betu dwa na telephone number e bia no be pese wo na wo betwetwe nkomo a. De me huna fa Ghana ho an se efi ne komme. Me be kan borofo nko anam de ma sore. Obi amfam ni ma metwitwi fam. Emom de omu ne se afi. Me se Nyankopon emu wo men. Afi sika beba kurumpa. Obia bibia be yie. Nti obi anka na koma nto ne yam. Na afi de me kan se mo a mummu ade na mo kasete am nye very careful. Efise de nipa guo no eno an utwa. Ya de mo bra mama. Monto aso na monto mo panko na se modifo beba. Me wa Accra Woja Junction okwa so o si Woja Junction abusa Computerman na Hope Generation. Ufa Woja Junction ufa Woja kwa no so aba beto aso da kese ufiri maso na ukọ Woja Court wonta mo ba wonza ha so pa enti me number 0244 571050 0244 wonsa manka zoro ya nomfo no oh David na dia na jesen ka be santini 0244 sa number se yo mo banan ka me kire mo se yen kan zoro e kan 0 until 0244 571050 0244 571050 we ka se me search yetuntum yare na me yare kakra beko me ya asode kwesi ada no pa e brada no pa counseling so me ye no ejuara no pa me da no pa me wie oyo odifo ye beda eye wase say ye ba ye na won so wanyi ye emu na waje ye efel eso ebusia mijidi ye se de nkomo no ekoye no so watimi ate wo ho ase kama se ne ese na efata na won so won sembi sebi o wa adwenche bi uso bi na won so pese won fa entudwa obetimi e de aba e ye comment section no ase ebiem nso like a videos na share on all the social media platform so on subscribe to your channel na ye efa emaye na me notification bell no so se ne be nya upload video bia no nso watimi enya notification e wo phone o laptop anasa wo tablet so na wa share enso e de ama eye afoforo ye IG page and your Twitter page so eye Atuma _, Facebook and so Atuma GH me amedi jimadi ho echiame media ene akuya sikapa makram.